Shubor Nagaslem Jong Nongsan Hima. Ka Maulai Community and Rural Development Block Kalayo R.Sanpau Klur Tengka Nakabanta Banteno ya ka office Bapura Hamau Tawar. Ya ka nila pentip daw menteri ka Sorkar Jela bakmi ya ka tenat CNRD Block uba Hamlet Son Doling. Hadin ba la jurib ya ka jaga bantay ka office Hamau Tawar kabal ais ngobha da ka snong ha ka jinghe ka balai akar. Ha ka ni kasngi layadon lang UMLA ka Maulai uba PT Saukmi UMDC uba Tabor lang Patau ubidio uba Peter T Pasa urang ba snong ba Cornelius Kargongor bat kinong kit kam snong uba Hamlet ulapan pau ba ula yoi ba kajaka kalabyang lot na dong sedong bat ukentu ya kontraktor ban sedang no ya kakam hau benai leper bat ban kiar ya ubnai ya yong ula ya turu bala dep court tender yakin riuteli ki block lightly Hagaro Hills bat lightly ha is Kaze Hills ka Maupat ka Boy Rambong bat ka Maulai balamang R.Sanpau Klur Tengka Menteri Sorkar ula kuburu ya kejingong uba PT Saukmi ba kum UMLA wala Budin Bha hagaban penrung bat penhap ya kumba khatsan teli kisnong hapok kaskim bala hispa sngi ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Kalian juga kisnong ni sukamen shibon halot ke jawan joki bat ni don ya ki grievances ki tika pan suwo jungi kawing ita kwa eba pen deploy ya kini ka office ke badi hang ni kumbolong mentahi ngalai ba hadin katu kani senam bala trei kam kani ka blok ki babun hi kam da haban be shmelim tingi iba kam da serve than ya ka purposes jong ni kinong song sinong ini jo kinong maulai ti wala da mla ban ra bar khai balong fully functional long ni kidon ki balong don kam bahat kerki ki balik sina kalian pi ko minister ngala ban ong ba phila ban take up ya kani ban kini ki department concern bun na kini ki than jongi ki ba trei ka kam rep kam riang bun lum jongki dei ka rep ka riang babun ki kam jongki la kadeh ki jinon kam ki ba fer ki da haban le chati sipo bilim blok ne si da lang la ban ra no sini syak ndiat ne si da kamlong baro si benai ru ne si kuma si sil asian kan wan hang ne ha si benai ban trei ban ai ki jinon kam na ka banta jongki nong rep jongi kabar bati bekani ka veterinary ki babun na kini ki thain ru ki rep ki bu ya ki jingri ki jingdup ki jongki kiri ya ki jingri ki jongki bat don ki por ki khep ki pamaki ki haban nei sya ka tesha blok nak banda ki jinon kam juki bon sira baki pang ki jingri jongki karang ki jinge jinon kam yu sembai jinon kam ba fer ki fertilizer ki haban nei chate jeng i ki bron kam ha namar ki babon ki tan ki barem bat ki bari jingri lesi kini atli kabalai ba de ke dei jong kane ka puli ka dang li khamtam le mentana ka ni central scheme ka bade jong SSA babon ki kam ki haban be janman ka singi ba po maulai jengi ki babun ki school kladi ki blasim na po SSA bat ngai ka di ka badon kam hai kani orjindi ti teng isen ai kino hikai ki jengi dan ki batre po jong gini ki SSA ki haban be sete na banta kini ki junon kam tila da phila so bani rap tang kini ki lai teli so ki banta pen ang kami ka blok po maulai ka jengi ai ko play Emily badon brom jengi badon kan por ai ko play khamtam ni minister pelak plak por banwan na kani ka no paisingi ban jingo na kabta ban stang ni ka office jong blok mangitip baka molai ka bak don ka don bok pa kayo ka blok bade bitang ha molai iksnong pa molai ya ka ba mentaling ba ka jing trei sitom jong ka blok ban penpoi ya ki jingdan kam po snang ta kan sa urlong da ka ba nginget scam baka department CNRD kan simkhia na kamta ban pendep ki jingdan kam ki baka snong ka don kam bat kiwe ki jing tumu kiba nakaliang jongi kum kinomik khmat ngidon nakamtaban pet ban khmi ya ba kamet hapok snong kathaw ngila persangkat bala ban yakren haki nongelam jong ka sorkar kabide pat pan pentrekam yaki karoi ka par po molai ka kabang i ka don kamha namar kuma kolong menta ka molai ka mangitip kamha po urban kamha po rural ki jaka ki bedang de ki bala pensori minister mele ki khat santli snong khandrut ki snong ki badon kam ingis kam ba takawan takajingwan jo ka scheme ka basis pas ngiru ka ba nakaleng jo sarkar klasim khia ban panwandur po snong mola ingis kam ba kani kalong ka jingkurku nakam ta snong mola ka jongi ka bangidang don kam ba kuma pon menta namar snong mola jingi snong bala he ba kedan pun ki jinan kam ki bharu kam la phi phai sabro kilang tingis kam ba lingba ka jing tristom jing minister CNRD ban warra yiki jing mentai nam ta kani ka blok
Balngis kamba kamolai kan saparnai ko isngi kumbalong sikwe pat ibenta jong kenika jelak jongi tang ti kentin khnat ngai ko blai sisian di minister prodon brom ba preng jing pun kam jungi ila plait por banwan jungo ya kenika office balngis kamba kam nang nis kamat kan yat nam ta ka ba kam yat jong snong molai ko blai sibon Oni kong na siya may kublay kerpang ya apa pasak o blok di mana officer jong kamolai sini blok dekat bagi staff jong kasina di blok kamolai kublay sibon na nakaliang jong apa pasak hay po belikot adi man nakaliang jong aban nakaliang jong apa hamlet doling ilay kontak nakabenta banwan hakani kacaka ni di kumtu marmar hingi ya petibi ban kondang ramak stong komti blokwe dekat tibor misi dekat but so men nakaliang jungi ni don nakaliang support mata nakaliang jong kumga lokal ni si kamdam na stong wali ka try jong ni ka jaka ka bang nging na support mata ko ji play ka pang nakaliang press ki perlok ki jonga ku jong tibor ku jong nakaliang jong hamlet nakaliang staff jong ka ka jong ka senadi blok mulai dekat bagi engineers ki bade jong ka di ADA ko play sibon ngi lang borok Kaya kublay berkepang ya ka nakaliang junga ay Muhammad Doling. Minister juga sini adi blok ajong kejela brok away ya ka jimplai por jong I ya ka ba ngin wan bari hujat ha kan ka kanik office jong ka blok government officer maulai adi blok ini bo headquarter ni mau tawar. Itu ha kajing syah ka badi berkini ka office jong ka sini adi blok RCN ngilai pekrek ka bahek ba kajing ni pekrek ba basnong lai pekrek lai protek ba tam-tam na video la pakre ma ka dara ka ji baham ka din ko sidong la pakre skam na kaleng junga da mbisi la pakre hi baro la pakre andai kalong arli gi bangi mat ka wi na kaleng covid si mala si minister arsin si minister hi la ansel di mat ka hi ka hi ka benta jong Muhammad Doling minister banwan bali hujan akan ni sengi mata tinggal sok ben akan ni sengi mata habuan Muhammad Doling pada ki biang gibit i kim dan ro ga jinge nakaliang jong kamariang nakaliang jong nakaliang covid nakaliang jong katmaro ya udah bersih Ukraine pengibat kan singi mata kamdan kan no problem no perfect iki blog ya bi nanti itu kajing hakapadi ba kan office si pun department ngin pariyo hari department tingi ko akamul mud kalong fully functional hi kampalong fully functional makidon kiwi department ki banda nakaliang jong department ngin pariyo ban pendekam ni kalau penong ki main reason bagi melak penong nak tahu bah building kepat biang ke building disability ada melak biang ke building kiwi department nak ada di education nak ada agriculture ada ke soil nak ada ke juga health ada baru ke department hi kalau skan masih kuat dalam minister ban abu lem ke jimut dengar officially hi ngasat kok sih kalau ban pendem baru ke department ke di hok jong sinadi ke long kendan hak ni office jong ni blok di kabenda ka ba ar ka bang kuat minister tu di kumolong bentahi tong ina yo yang ni ka yang sudah di blok mobile ka jong dei hadu kini ka singi mentagi don ki kam ku jam ki ba hap ban lek ka kateng jo ka melim blok ki langa pe popi PMG SY scheme ngi pekre ha kan ni ka singi menta ni pekre ko di ka beli ka jong mulai beri jong mulai hendak menta ka rasa kalong hap kalong nak kalong ka beri flag menta apa jong government ba puju government of India kadang melim blok kadang lepre apa melim blok kada mi kadang jom melim blok to kiwi ru kan gidang gibenta ba hap kabangan aban ong kalong bagi gidang mi kadang jom melim blok timat ba kadang kami da kwa hilang do ba kami ba kana metin hi jong kami bi medis melim dengan lak no disko to wala don ngi la ka jong ngi kwa hi la kam do ba nong kan kuli beri om aki pai ba gen tip ba kanong kan wan be ka tang jo ka mulas e blok mde shoot jo ka melim mani mendung system nilai kan kumtu tekan dia mata ka sak kumtu en kwa nang minister ban sa exercise ni main di ko male am remove no na bagi dan ki meeting jong ki district ki bangilong ru ka tang om hap jo ka melim stadi melim blok ka bagi dan ki kampu jam tengah kwa nak mo mata ka no functional no kalau mai mulai mana kam de shoot jo ka melim to kapalai pada benda kalian juga minister ngiwan kan ke por mata kadang ba ngingin syai pai ba juga mula bakin syai haka bede bakin ke kau ni ke MNRGS ani ke job card ke mangiong di haba di bakin ke job card hi ngang so komen hagi por mensua haba kalong mipat sudah nespak de pupara kum tu
ke job ka kalawan kala ak harus ajakan ajan rio sia ka mulai itu poli kam hak ko itu dengan dokumen hadim bala kat bar officer ke jong dekat ke mau iba sidi genjing balong principal secretary jong ka sudah di blok atau por kandidat hi ba nginyo yo ke bisa te mara yo yak bisa po ke department ngin squad standar badurur hi ngi kwa ban step no ya kakam nomor kemba pi ke sokar jungi manta ke sokar ke state ya kakam ke ba persang ban pendapat ke puar ke babian pi ke mau badang menang neru marbang abar ke IT department ke bila ban clear ya ke teknologi pak hang tai po lusulong ke project ke benengkong jong ke IT department bat ke welik project ke state tama po jungi hibrok we tang polais ni laban pli mak project ban repungsan rekun tinggi kwa iru bakini ki block office jungi iru ke lo hak kadur bakin pen kloya ka kam jong ki marbang isu hi haba ki biang ki office ke jung to klong nam tak ba ki jungi diketahui bahwa ban tempau pi di marbang wan mentah po maulai ngala yosmo shibun ba tia je ba nak song jong ka maulai di bun sin iba proses ila joanga bakidon ke bakat santlik snong ki ba ha po ka sesong ki ba omla ban prikam ya ke MGLRG kedai ke jing sisa hamulai kadon kumta hapo nomon song kadon barang teh hapo badan tingru di iba proses iba hack ba di balam ruk ong janga baham persang karbala ban thalat hulti khrang bakini ki stong jingiru kini ban prikam yak ni kiskin bomji di hadir mangala tho lightly stage po minister juga rural development jika basotra kalong bahaka live ho tarik walk tabar arpu way ula jawab sangaba ong ba borok gesen sostau ki bampat declare yaki kumki rural local bodies leni ki bahapa po ka cantonment dangla ban extend ya kene ka skim chiswa ski te kalong ka jimontos punya namra jupi ki khansat li ki snong apo maulai mo menta pidon khalai li ki bc menta sakar santli ki snong apo ka maulai pinsala ban pendekam ya kene ka skim mg tenak liang jongi dc la ka instructions po ki video bakin pendekam bakin pa ya borok ki jindekam ki documents ba pair support office jong dc de khnang bangila bare pan pesan no ya kene ka jing pendekam ni ban extend ya kene ki mg scheme sakne ki khasan tli ki snong de kita kelong ki bangi persang hai por ibalangkot marba ka objective jungi kalong ban persang ban ai ka service ba namta ki paibat nang snong jungi po city borok we bat kerpang ni po mulai tebat ke bakadoi ke bang po ban kablai subha lai akar kacaka telaki mai ki jaga ni finish na office office mo tenre ke jing sampang ke jing don ke museum jong jing khil yang jong barsnong ka subha ke jaga kan lai akar kene hi kalong ka aset ke khantam nam tak pe ba jong snong maulai hi borok ke we tenak lem jonga kum minister pe ka senadi ke ba penpau yang jong i ba proses sakmi MLA ngan persang ba ban pe ban address khang ba ka jing angnut jong i ba ka jing persang jong i ban ram kalong ke jing toy nam tak pe ba ke jong i jela don kanu pada ke ba pidon kam ban penpau no yang jong hiru khila ban ai ngan ngertin ka jing tho khang ba ngaru ngala ban budin ban pe ban ai ka jubab jonga hakam kam ke badai bat ka ban penhun nam tak pe ba jong samolahi bro ko we detang kam tahi natai